салому алайкум. Любителои Lexus RX 400 гибрид бародаро тамошо кунед. Ҳама каса лайк ҳамонен срочно якада пул дар кош дагай кадоми Lexus 400 гибриди тоза кофте сабад видеора роҳӣ кунем бием вардорем барем. Нархш бародаро 112 000 сомон бо савдо муомила дора. Солиш 2008 Европа ана 5 моҳ танировка дора ва ҳуҷҷатҳои техасмотрш 10 рӯзи дига мондагиай. نگاه کنیم برادر کم کمک بامپرش نگاه کنیم کم فقط نمجاش خوشتگی دیگه 4 دیسکا بالون پچکا نمروش ببینیم برادر کدامی در نمروش معقول میشه نمروش هم نمیتم برادر حالتی ماشین چرا ببینیم گرم یا چقدر کما داره 4 دیسکا بالونش پچکا حالت سالونش اینا 2008 روچکاش نیکل میشه با سالن سیاه بوده. نگاه کنیم برادر هم مخری اسفالت هم سالن سیاه بالا در لوکی تازه 4 تریزه الکترا پاکت سکامنکو لیف دو طرف هم مولتی رول پرابکش در اپیسانی می نویسونیم اباگریف سکامنکو پیش کاروبکا автомат این ماشین ها بینین توزه که این طرفه داشتن توزه لبایی شگان جوش ترشینه نداره سراچ якада пул дар кош дагай нархш 112 000 сомон номеро акара мемонам занг бизанен хитон савдо муомила кунем номеро ака поёни видео да мешавад дар описанӣ ҳатман занг бизанем бародаро марамат кунем бародаро як тайга Opel Astra G универсал дар кузови караван омагия бародаро нархш реални арзонай ҳама каса лайкора монем нигоҳ кунед нархша чанд мемонем нархш 48500 гуфтесан бо савдо муомила дора номеро ака поёни видео да ҳастай солиш 2000 моториш 1.6 простой на ҳолати мошина бинен мошин беруна кам кор дора на нигоҳ кунед бародаро 4 диска балониш ҳола состояниш миёна барои подписчикои автовосе нархиш 48500 сомон бо савдо муомила дора бародаро номеро акара мемонам ҳатман занг занг 4 диска балонаш ҳолатш миёна балонаш на ҳолат салонаш камтар ҷазира моика кадагӣ нестай бародаро срочни акада пул дар кош дагай бояд буфушаш ина ҳолати 400 000 пробег консонердор коробка механик лабаҳоиш ягон ҷош трешина надорад срочни 48500 номеро ака поёни видео да ҳаст ҳатман занг бизанен бо савдо муомила мешавад хеле пароги намбарша мезанен бо види мошин дига хел мешавад ҳуҷҷатош солонае бародаро номеро ака поёни видео да мешавад занг бизанен хитон савдо муомила кунед салому алайкум бародаро любителои Opel Astra FK сидани бародаро солиш 1997 охир шад техпаспорта 1998 гузарондагай мошинчара бинен гарени тоза хишрой гарени қимат гайдагай акада моториш 1.6 ҳуҷҷатош 8 моҳ танировка 8 моҳ техасмотри дигаш мондагай на 4 диска балониш пачка ҳолати қафои мошина бинен бо боло дая лидар дора ранги электромобилот ҳолати салони мошина нишонтум 4 диска балонш нав ҳолати салонш гарени мошин тоза торика метова наметова бо чихолои фасонка иштага подсвети мошин худаш сиёҳ савз ҳолати салони пеш дутрезаи пеш электропакет газдагия консонериш ях мекуна мега бародаро коробкаш механик хе газ бензин онахе мониторча дора срочни якада пул дар кош дагай бояд буфушаш нигоҳ кунем болош да боли дар дора срочни пул дар кош дагай нархиш 39500 сомон номеро якара мемонам занг бизанем бо савдо муомила дора бародаро номеро поёни видео да описанӣ мешавад салому алайкум бародаро любителои Opel Astra G Opel Astra G каравани тоза мегуфтем бародаро солона ҳуҷҷат солона танировка утилизатсия пожизнӣ мошинчара бинем бениҳоят тоза ҳама каса лайкора монем солиш 2006 ай бародаро 4 диска балони пачка на enjoy газ бензин гази евро 4 задагиай мошин ягон кор надора кадоми каравани тоза кофте савдина бо фаркоп ҳам ҳама чизош ҳастай бародаро я номер мегирӣ газ метӣ мегарди айпай корот мешавад
нарша нархи реални мемонем бародаро. Яхел бародаро мегае 50000 40000 бародаро и ай 50-40000 нест. Холати машина бинен тозагиша ина. Нарша 76000 сомон гуфтеса ака. Д-трезаи пеш электропакет, газ, бензин, 300000 пробеги, рад, ноиш, кондиционер, шиях, коробка механик, я лабовиш кафидагия трешина дора. Нарша 77000 сом, 76000 сомон гуфтеса. 80-85 гуфтеса буд, мо 76000 дар розӣ кем. Бо савдо муомила мешава. Номеро акара поёни видео да мемонам. Ҳатман занг занен. Кадоми астраҷи каравани тоза дар корш буд. Занг занен, бо хутон савдо муомила кунед.